Okey, inilah webmail client ya. Saya log out dulu. Okey. So user akan dapat akses webmail client macam ni ya. Alright, so dia kena login lah. Contohnya login user2@multimedia123.com dan dia punya password alias.wrt. Alright. So dia akan dapat interface macam ni lah untuk end user So dia boleh hantar email pada student lain contohnya, atau email pada user nombor 3 ni contohnya. Okay, test 4. Okay, test 4. Okay, and dia klik send. Message send successfully. And then dia boleh log out, log off, and dia log in sebagai user 3 pula ya. User 3 at user3.com dengan password dia capital P alias.wrt. Alright, and dia patut dapat email berhantar. Tu dia email berhantar tadi ya, test 3. Okay, alright, and then itu user punya interface ya, macam-macam dia buat sana. And then for dia punya web server, web email server, kita pakai Redmail sini. Alright, ni dia punya login screen untuk create user. So ada create user 2, user 3. Ini dia punya main dashboard dia. Kena login sana. Okay, login postmaster at multimedia123.com, masukkan password. Okay, ini interface dia, yang boleh login kepada domain, dia boleh login kepada dashboard dia. Kita tengok semua sana. Ini dia punya interface semua. Alright, ini tempat user, kalau nak user tu kat sana. And sekejap klik yang ini, dia dapat lagi macam view di sana lah. Alright, so dia tengok sekarang user yang ada sana ya, dia boleh configure macam-macam sana. So ini yang kita akan buat nanti untuk running on Linux ya.